Nibyo mwaramutse neza mwese abaduteze yombi mu bice bitandukanye ndabasuje mbaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 turagarutse na none abari mu Burundi, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye mwese dushobora kubifuriza kugubwa neza. Yatugiye kubana muri amakuru kuri mikoro ni Bosco in Region Info aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro amakuru bigiye bitandukanye bigaruka kandi bikanibanda ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. No kuri inshuro niko bigiye kugenda kandi subscribe cyangwa se sabone niba ari ku nshuro ya mbere udukurikiranye niba aramaze kubikora sava bravo nibyagaco gakomeye cyane. Naho kandi ushaka likinga kino kiganiro bimwe mu bidufasha kandi komeza mu byukuri guteza imbere inkuru zacu ndetse no kudutera imbaraga ko ibyo dukora mu bishyigikiye. Tugiye kwerekeza ku makuru ajyanye n'imirwano Rubaya. Haramutse havugwa inkuru itari nziza barwanyi ba AFC 23 inkuru y'agahinda kuri uyu mutwe kubera ibitero bikomeye cyane bakomeje kugabwaho. Abayobozi wa Wazalendo batangaje ko batari buze gusubira inyuma kugeza bigaruriye ibice biri mu maboko y'inyeshyamba. Naho kandi none mu yandi makuru turi buze kugarukaho ndakubwira neza yuko kugeza kuri uyu munota Guy Kabombo Mdamvaita uyu ni Vice Prime ndetse Minister akaba na Ministry wa Defense uyu yageze Kitona gukora iki nibyo nza kukubwira. Rero ndaza kuganira inkuru yose urugendo rwose rw'uyu mugabo muri tuno duce kucyamuzanye ndetse n'impamvu y'uru rugendo. Abarwanyi ba AFC 23 baravugwaho gukizwa n'amaguru ku mirongo imbere ku rugamba gunga igitaraganya kubera imirwano ikomeye cyane ndetse n'ibe bikomeye barimo gucamo ibyo bakomeje kwitira reprise strategique, ariko amakuru akemezwa neza ko AFC 23 ikomeje gutsindwa bikomeye cyane. Ni mu gihe mu byo ndibuze kugarukaho ndakubwira operation akomeje gukorwa kuri front line ndetse n'uburyo cy'urugamba rukomeje kugenda harushaho gukara muri territoire ya Masisi. Unyemerere tunyarukire no mu bindi bice bigiye bitandukanye turi n'andi makuru akomeje kugenda atangazwa cyangwa se n'ibindi byinshi bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwa. UN mu kanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano ku isi bagarutse ku kibazo cy'ibijyanye n'amabuye y'agaciro ya Rubaya bakomoza kuri byinshi kubijyanye n'amabuye muri kano gace ndetse n'uburyo bikomeje gukorwamo ibyo navuga ko ari uburyo mu by'ukuri butari ubwanyabwo. Turabigarukaho nabyo turebe uko byifashe. Hanyuma rero kandi subscribe bana natwe umunsi ku wundi. Hanyuma nge kuri mikoro ni Bosco tugiye kwinjira mu makuru sasa akantu kandi. AFC 23 iramutse itanga intabazi ikomeye cyane bati turashize noneho bati ibintu birakaze ati aho bigeze nakaga gakomeye cyane. Ibi AFC 23 yengeye kuvuga neza ko muri territoire ya Karehe yagabweho ibitero bikomeye cyane kandi ibi bitero ngo byasize byangije bikomeye ino myanya y'abarwanyi ba AFC 23. Nubwo umutwanze kubitangaza ariko defense zizingiye shyamba ndetse birimo n'ububiko bw'intwaro biravuga ko byangijwe. Abarwanyi ba 23 bavuze yuko ahagana ku isaha y'isa 9 ingabo za Kinshasa ngo zatwitse byinshi rumbishi. Ibi kandi bikaba byakozwe mu buryo budasanzwe. Gusa AFC 23 bisanzwe itangaje ko ngo ibyatwitse yabara amazu y'abaturage. Ingabo za AFC 23 cyangwa se zino nyeshyamba zemeje neza ko mu by'ukuri ngo bagabweho ibitero rumbishi, ariko kandi AFC 23 ivuga ko ngo iri guhamagarira umuryango mpuzamahanga kubera ko ngo bino bitero byagabwe ku baturage ndetse ngo kandi ibi biramenyeshwa n'abahuza ndetse n'abagariye amasezerano nk'ubamya bw'intambara n'ibyaha by'intambara birimo byibasira inyoko muntu birimo bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa benshi bamaze kumenya neza ko bimwe mu bitangazwa na AFC 23 bijyanye n'ibintu bikorwa ngo biba bigaragaza neza ko uyu mutwe wa 23 watsinzwe ndetse ngo iyo ari intwari ikomeye cyane iri gufatwa cyangwa se igereranwa nka reprise strategique ikomeje gukoreshwa n'uruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bakarushaho kubisobanura bavuga neza ko mu by'ukuri bo aho bari atigeze haraswa ndetse batari no mu Rwanda bari gukora reprise strategique, ariko kandi bikanavugwa ko ngo iri tangazwa ry'uko hari abaturage mu by'ukuri baraswe
ngo bimaze kuba byamenyerwa ko atari ubwo buryo babimezemo. Ariko ntabwo ndi bukomeze gukomeza ahangaha rumbishi kubera yuko ikiro cyangwa se cyo ugomba ko wamenya AFC 23 defense zabo zikomeje kotwaho igitutu ndetse n'umuriro ukomeye cyane. Icyo ugomba kuba wasobanukirwa nanone kuri aya makuru cyangwa se kuri uyu munota nuko muri Masisi ibirindiro byinshi cyane by'abarwanyi ba AFC 23 byacanweho umuriro utazima. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashishije ibirimo ibitero bya drone zirimo Ket-6 ndetse n'intwaro ziremereye yewe na drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Bacanye umuriro utazima ku birindiro bya AFC 23 Kabingo. Gwera ku munsi w'ejo amakuru adashidikanwa avuga yuko ibi bitero byari bigamije neza kwinjira indani muri Ngungu, ndetse byongerwaho ko bino bitero byagabwe muri kano gace. Hari amakuru ahagije avuga yuko Erasto Bahati Musanga byari bizwi neza ko ari muri kano gace, ndetse ari kumwe na General Sultan Emmanuel Makenga. Ngo bishoboka abagabo ntabwo bari buharenge, gusa byemezwa neza ko ibi byasize n'ubundi aba bakomeje. Gusa ariko amakuru akavuga neza yuko batari buze gucika intege. Uwo bita General Topoclame Nowa Mashano, uyu ni umwe mu bakomando bakomeye cyane ba Wazalendo bayoboye ibitero muri bino bice, ibitero byo kwibasira imyanya y'abarwanyi ba AFC 23. Uyu ngo yitangarije yuko kugeza ku giciro cy'ubuzima bwe aza gukora igishoboka cyose bagasubiza inyuma abarwanyi ba AFC 23 bakabatsinda kandi kugeza ku gupfa. Ariko amakuru yemezwa neza cyangwa se agaruka kuri ingingo avuga yuko ngo bafite morale kandi ihagije kubera yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu muri rusange kibashyigikiye mu bitero bakomeje kugaba. Ari nayo mpamvu AFC 23 na n'ubu ikirimo gutangaza ko itarimo kugabwaho ibitero gusa na Wazalendo cyangwa se FARDC, ahubwo ngo hari benshi barimo gushyigikira zino ngabo. Mu muryango w'abibumbye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze yuko yifuza ko hashyirwaho ibindi bihano birenze, hagafatwa ingamba zirenze kugira ngo abari kugira uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahure n'uruva gusenya ndetse babihagarike. Ambasaderi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri umuryango cyangwa se uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango zano ni mu Kongo yabitangaje ahagana ku munsi w'ejo, avuga neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibizi neza ko bisaba ingufu zikomeye cyane, ari nayo mpamvu isaba abafite mu nshingano kwifasha gukemura iki kibazo bagomba gukoresha ibikoresho byose bafite byabafasha gukemura iki kibazo. IJVM Plus ni vuba ngo ikerekeza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo gukurikirana niba imirwano yarahagaze. Ariko amakuru avugwa neza ko ibi birazwi neza ko imirwano itahagaze, ahubwo ikiriho ni ukureba impande zitari kubahiriza ibijyanye n'ihagarikwa ry'imirwano, kubera yuko impande zombi zikomeje kwitana ba mwana ndetse no gushinjanya kugabanaho ibitero. Ibitero kandi birimo biratuma abaturage cyangwa se abasivile bava mu byabo. Ibi rero ni kimwe mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho ko bigomba gukurikiranwa 5 kuri 5. Nyuma y'uko ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwegukana intsinzi, ubu tuvugana amakuru ahari aravuga neza yuko nanone ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zirimo gusabwa kwegukana intsinzi ikomeye cyane, kuko ngo ibi bigomba gukorwa kandi byanze bikunze. Amakuru yaturukaga muri Masisi aravuga neza yuko cyangwa se aremeza ko ngo imirambo myinshi y'abarwanyi ba AFC 23 ngo iniganjemo abasirikare b'u Rwanda yagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba. General Muzalendo Jean-Marie Bonane n'undi mu General autoproclamé ukomeye cyane wa Wazalendo uri kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa neza ko ngo AFC 23 yafashwe yitwaye imirambo
mu makamyo ava muri Bibwe yerekeza Kitshanga. Ibi ngo bikaba byarabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru ndetse no ku wa gatandatu ku itariki 27 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yahuje uruhande rw'ingabo za Wazalendo za General Jean-Marie Bonane, General Noah Mashano bayoboye urugamba kugeza kuri ubu ngubu muri teritwari ya Masisi. Ibi ariko ngo biremezwa neza kubera ko hari n'abayobozi bakomeye cyane mu by'ukuri ba FC 23 bavugwaho kwicirwa mu mirwano. Amakuru avuga ko uwo bita Prince umukoloneli ukomeye cyane wa 23 yishwe, ndetse byavugwaga ko Gaceri nawe ashobora kuba atararenze muri ako gace, ariko bikavuga ko ibingibi bitarasuzumwa neza uyu mugabo ashobora kuba akiri mu mwuka w'abazima nk'uko zakomeje kugenda bigarukwaho cyangwa se bitangazwa. General Noah Machano uyu mugabo ngo yamaze kwiyemeza yuko agomba gufata ibice byinshi cyane hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ngo birasaba igiciro gikomeye cyane, ari nayo mpamvu bishobora gutwara iminsi, kubera yuko ngo ikifuzwa cyane nifatwa ry'agace ka Rubaya, ndetse ngo ngungu ntabwo bayitayeho. Prince Karinda uyu yishwe na Wazalendo ku munsi w'ejo byongera gukurira ishavu, amarira ndetse n'agahinda ku barwanyi ba M23 bari kuri front line. Amakuru avuga ko kuba bamwe mu bayobozi bakomeye cyane b'urugamba barimo gupfira cyangwa se gutakariza ubuzima muri bino bitero birimo gutuma ndetse n'abandi bari inyuma yabo cyangwa se abasirikare batoya batangira kugira ubwoba kugeza ku kigero cyo gushaka gusubira inyuma. Ibi kandi ngo hari naho birimo gukorwa. Intsinzi ikomeye cyane ku munsi w'ejo yabonetse aho bita Kabingo nk'uko bitangazwa. Iyi ntsinzi kandi ngo abajenerali bombi bayigizemo uruhare nk'uko bitangazwa. Ibyo ngo byahise binagaragazwa ko abarwanyi ba FC 23 barimo gutakariza ubuzima ari benshi kuri front line bigendeye ku mibare nyakuri yagaragajwe y'abashobora kuba baraguye ku rugamba, kubera yuko ngo amakamyo yaje gupakira abatagira ingano berekezwa Kitshanga, gusa ntabwo bizwi neza nyuma yo kugera Kitshanga ikigomba gukurikiraho. Ariko haribazwa kugeza uyu munsi impamvu n'inyungu AFC 23 ikomeje kugira muri runo rugamba. Gusa benshi avuga ko ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko bagahuriza kuri kimwe, ntabwo byumvikana uburyo AFC 23 ngo yabiri gutakaza ingabo zingana gutya muri runo rugamba. Gusa bikavuga ko ngo bishobora kuba biterwa n'amategeko akomeye cyane y'abayobozi barimo guhabwa. Nta gutsindwa, nta gusubira inyuma, kugumana ibice niyo ntego. Ariko ngo ibi biraza gusiga n'ubundi imibare y'abatari bakeya iburi ubuzima muri runo rugamba. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi gikomeje ibikorwa byo kwiyubaka no kwiteza imbere mu gusuganya imbaraga zikomeye cyane, kubera yuko defense zidasanzwe z'abarwanyi ba AFC 23 zizwiho gutanga plutôt z'igisirikare cya leta ya Kongo zizwiho gutanga trainings cyangwa se amahugurwa ya gisirikare. Ni bimwe mu bigo byongeye kwitabwaho kugira ngo mu by'ukuri birusheho gukarishwa, ndetse n'ubumenyi buzajya butangirwa muri ibyo bigo buzajye buba bukarishye. Ubu tuvugana Kitona hari kuvugwa uruzinduko rw'uhagarariye ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kureba imikorere ya kino kigo. Gari Kabombo Mdamvayita uherutse kugaragara mu nkuru z'ibijyanye n'imikino ubwo yagaragaraga yishimira cyane intsinzi y'ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yongeye kuvugwa mu bitangazamakuru nyuma yo kugaragara Kitona. Uyu mugabo azanwe n'iki cyangwa se n'iki kirimo kumugenza muri kino kigo cya Kitona, kimwe mu bigo bizwi cyane. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko Vice Prime Minister akaba na Ministry wa Defense ari muri iki kigo. Ministry w'ingabo Gari Kabombo warimo aragenzura ibikorwa byo kuvugura ndetse no guteza imbere iki kigo cya gisirikare cya Kitona
kugira ngo kirusheho gutanga serivisi nziza ndetse n'ibyo kigenera abaturage cyangwa se n'ibyo cyagenwe gukora. Vice Minister w'intebe akaba na Minisitiri w'ingabo n'abahoze ku rugerero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mdamvayita kuva kwa gatandatu tariki 27 Kamena 2026 uyu mugabo ari mu ruzinduko rw'akazi mu karere ka gisirikare ka 12 gaherereye mu ntara ya Kongo Central cyangwa se Kongo hagati. Uruzinduko rugamije kugenzura ndetse no gukurikirana ibikorwa byo kuvugurura ikigo cya gisirikare cya Kitona ndetse no gusuzuma imikorere y'ingabo za FARDC zikorera muri ako gace mu karere ka gisirikare ka 12 Region Militaire 12. Murabizi ko hano muri mu burasirazuba muri za Kivu za zombi turi muri Region Militaire ya 33. Akigera Kitona, Minisitiri Guy Kabombo ngo yasuye ibikorwa byo kubaka ishuri rigezweho rishobora kwakira abanyeshuri bagera kuri 500 guhera mu mwaka w'amashuri utaha. Gukina igikorwa cyakozwe n'ingabo kandi kishimirwa mu guteza imbere igihugu. Yatangaje ko anyuzwe naho imirimo yo kubaka iri shuri igeze ndetse ashimangira ko iri shoramari rizagira uruhare mu kuzamura imibereho y'imiryango y'abasirikare. Nyuma yaho yagiranye ibiganiro n'abasirikare bagize umutwe udasanzwe uzwi nka Hibu Special Force bari mu myitozo ikomeye yo kugenda n'amaguru intera irenga kilometero 100 route march. Yabashishikarije kurangwa n'imyitwarire myiza, gukunda igihugu no gukora kinyamwuga. Anashimangira ubushake bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za FARDC Felix Tshisekedi Tshilombo bwo gukomeza guteza imbere imibereho, amahugurwa ndetse n'imikorere y'abasirikare. Ubu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari gahunda y'uko kigomba kuba igisirikare kiri professional, igisirikare gifite ingufu zihagije, cyatojwe bihagije, kizi kwihangana nk'uko bitangazwa. Ari nayo mpamvu Guy Kabombo Mdamvayita yanageze kuri bano basirikare babazwa mu mutwe udasanzwe Hibu Special Force bari guhabwa imyitozo cyangwa se trainings mu bijyanye no kugendera amaguru intera ndende kandi mu gihe gitoya, kandi bafite byinshi cyangwa se batwaye ibiremereye. Ibi ngo ni bimwe mu bifasha abasirikare cyane mu kugaba ibitero by'ibanga cyangwa se mu gutegura ibitero by'ibanga, ndetse bishobora kuba byabafasha kuramira no gukiza ubuzima bwabo mu gihe batsinzwe urugamba bikasaba ko bahunga kandi batari buhabwe ubufasha mu bijyanye n'icyo gikorwa. Uyu mwitozo rero kandi ngo bagomba kusoza. Muri uruzinduko kandi Minisitiri Guy Kabombo yifatanyije n'abasirikare bo mu karere ka gisirikare ka 12 ndetse n'abasirikare bashya mu kwiza intsinzi y'ikipe y'igihugu Leopard nyuma yo kugera mu cyiciro cya 1/8 cy'igikombe cy'isi cya 2026, ibintu bifatwa nk'ibidasanzwe mu mateka y'umupira w'amaguru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi koko bikaba ari byo kubera yuko uyu Guy Kabombo Mdamvayita yakurikiranye uyu mukino ndetse video n'amafoto bye byagiye ahagaragara arimo yishimira intsinzi y'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ari maze kunyagira Azerbaijan ibitego 3-1. Ibitego 3-1. Kuri ubu cyangwa se kuri inshuro amakuru avuga ko ari akanyamuneza n'ibyishimo muri kino kigo kuba barabonye intsinzi kandi bari kumwe n'umuyobozi wabo mukuru, ngo ni ibyishimo cyane. Kuri iki cyumweru tariki 28 Kamena, Minisitiri yayoboye inama y'abayobozi b'igisirikare ku kigo cya Kitona yitabiriwe n'umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza Lieutenant General Yakigonza Nduru Jacques. Muri iyo nama umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Kitona Lieutenant General Bangu Mashita Marcel yatanze raporo ku miterere y'ibikorwa remezo harimo n'iterambere rimaze kugerwaho mu kubaka ikibuga kigezweho cy'imyitozo yo kurasa. Yashimiye cyane uruhare leta yabafashije mu kubaka kino kigo ndetse avuga ko yizeye ko ibizatanga umusaruro ushimishije mu gufasha abanyeshuri ndetse n'abahabwa imyitozo kuri kino kigo gukarishya ubumenyi bwabo mu bijyanye no kurasa cyangwa se no kurekura urusasu. Abayobozi bombi bishimiye intambwe imaze guterwa ndetse bagaragaza ko badashobora guhwema kandi bazakomeza gushyigikira no kuba inyuma y'igihugu cyabo mu gufasha igihugu kwiteza imbere ndetse no gukora ibindi bikorwa
bidasanzwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu rugendo rwo kubaka igisirikare gikomeye gihamye gifite imyitozo idasanzwe mu rwego rwo kuba igisubizo ubwabo nk'abanyekongo mu gutsinda ibibazo by'intambara byugarije kino gihugu. Ubu imirwano irakomeje mu bice bimwe na bimwe, byatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitabaza ingabo z'ibihugu by'amahanga ibyo iki gihugu cyifuza guhagarika nk'uko byagiye bitangazwa. Ku cyumweru tariki 28 Kamena, minisitiri yayoboye iyi nama ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye. Ariko mu ijambo rye, Minisitiri Gayi Kabombo yavuze ko ibi bikorwa by'ishoramari bigaragaza ubushake bwa Perezida Felix Tshisekedi bwo kongera ubushobozi ingabo za FARDC no kubaka igisirikare kigezweho gifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano igihugu gihura nabyo. Ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kugira igisirikare gikomeye gifite ubushobozi bwo kurinda igihugu ndetse no gutsinda umwanzi uwo ari we wese aho ashobora kuba yaturuka hose. Izi ngo ni zimwe mu ntego kugeza kuri ngo umukuru w'igihugu afite agomba gufatikanya kandi n'ababifite mu nshingano barimo abaturage cyangwa se abenegihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari nabwo butumwa Gayi Kabombo Mdamvayita, minisita, yatanze avuga kandi yemeza yuko ibyo bigomba gukorwa kandi mu buryo bwiza. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivugwa ku mwanya wa 8 mu bihugu bifite igisirikare cyangwa se ingabo zikomeye cyane muri Afurika. Hari gahunda yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kumanuka ikaza mu myanya y'imbere cyane. Ntabwo yigeze havugwa imyanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuza ko yazamo, ariko ngo igomba kuva ku mwanya wa 8 byibuze igashyiraho utundi duhigo. Ibi ngo ni bimwe mu byifuzwa kandi byanze bikunze bigomba no gukorwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nayo mpamvu ibigo nk'ibi ngibi bikomeje gukarishwa. Mu ijambo rye, Minisitiri Gayi Kabombo yavuze ko ibi bikorwa by'ishoramari biri gukorwa binyuze mu mishinga y'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi nk'uko asanzwe abigenza mu ngendo nk'izi. Minisitiri Gayi Kabombo yasoje uruzinduko rwe agirana ibiganiro n'abagore b'abasirikare, yabateze amatwi ku bibazo n'imbogamizi bahura nazo, anabizeza ko hari gahunda zirambye ziri gushyirwa mu bikorwa hagamijwe kuzamura imibereho myiza y'imiryango y'abasirikare ndetse n'imibereho yabo no kubafasha mu gukomeza kwiteza imbere. Ibi ngo bigomba gukorwa kandi mu buryo bwiza bukozwe neza nk'uko yabitangaje. Abagore bari mu gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagomba kwitabwaho kandi bagahabwa byose bishoboka nk'uko bigarukaho kandi bikomeje no kugenda bitangazwa. Ni Gayi Kabombo Mdamvayita mu ruzinduko rwe rw'akazi Kitona muri Kongo Centrale mu karere ka 12 ka gisirikare, asuzuma uko ibikorwa byari byifashe. Reka njye mbashimire, babwiye ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe muri biganiro n'amakuru. N'amakuru aramutse avugwa yaba ku mirwano ndetse no ku byo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo gukora. Turagaruka mu kanya. Iyi ni Region Info. Mugire ibihe byiza.